Hello nan zaten kan tongo le sal lungoi sau parten kalau muak tu hi expression lei thumna kan thlengi ke tu tum kan zir ding mi expression chu that's pure nonsense phundang dewi kan sima sile that's pure nonsense ti chu that's not true that is a crazy lie that's a rumor That's bull. That's BS. Lai tong ikan von le ding asile. That's pure nonsense ti chu thimna ka. Atu phan tu ko ka zoom lau tuk. Oi lau tu ko. Ti. Chu ti silau le. Na. Si chu. Thil pakhat khat kha chang thei lau tuk. Asilaw le si thei lau tukin na thei asile na ruwa asile kami ka that's pure nonsense na ti thei mo thimna ka kan tlang rai chan ti kan rai bur chan tlang rai mo rai bur kan ti ding so khavek chana kin mitam pi kin tlang rai le khi zu in a than ti chu nan zum mo zum lo chu ka thei lawi nan zum le ba san ula tyo nan ke chu ka zum lem lo chu ro nga ke chu That's pure nonsense. No way. I don't believe that. Ti kating ka simthei. Sana mitam pi nan zoom ityo. Nan ita nan zoom le basan le wala. Nan raibur chana. Okay, alengi kan bia kok tika jiang tin kan mangding example kan rangai ta ding o. You are sitting too close to the TV. I'm comfortable. Your eyesight is going to get bad. That's pure nonsense. You're sitting too close to the TV. I'm comfortable. Your eyesight is going to get bad. That's pure nonsense. Mitampi in kan rai buri ki khosik te naw kan nei chana khinti biar khiti bela satlumin in lekha khami khosik le rai bur kha hlau thein ti nan zoom mo na ni de chu ka thei lawi nan ke chu ka zoom lem lo ti ka zoom lem lo chu ra ke chu that's pure nonsense come on I don't believe that ka ti thei ti ka zoom lo ronga ani chu nan zoom le ba san wala tyo mi pakhat khat asi lo le thil pakhat khat ti mi I rel mi an sim mi kha na zoom lo tuk ti chang thei lo tukin na thei asi le that's pure nonsense na ti thei mo imi hi atangkai tuki nan rak thiam teng teng tul mo okay am bia kok na kha kan von ngai bet salingi next lesson na kan tonga saling o bye bye You are sitting too close to the TV I'm comfortable Your eyesight is going to get bad That's pure nonsense You are sitting too close to the TV I'm comfortable Your eyesight is going to get bad. That's pure nonsense.